asigi revelation nainabagi series asigi topic ti revelation chapter 17 part 2 episode na 38 the seven heads of the beast of revelation 17 gi seven heads asigi aroiba saruni hairiba topic asigi maramda khoina mamangda sunaina khare ngasina aroibagi saru odo khoina naminasi masina inabase yamaru oi maramdi hairiba seven heads asigi maramda ikhoina phajana khangba matamda magi laiba time prophecy ase asigi matungina hairiba seven heads ki aroiba matam asida seven heads ki matam asida prithvi loigidamni aduna maram oiduna ikhoina masina inabase yamaru oi sinapsun aduna ikhoi hanbada ikhoi ishwara pathana tausi Sraga malem tayong pan prithvi sibu sembiriba ingong ba ipai ram thagasare nahangna bible da Prabhuna lakpa numit ase chapchana hairamdragasu mahak laktang mamana kari kari thokne aina Matthew 24 Luke 21 aduga Daniel gi lyric sing revelation gi lyric sing da phajana e biramba sigidang thagasare maroina revelation 17 asida aikoina prophetic ki time da aikoina karamba kingdom gi karamba head ki matamda aikoina lairi haibasigi maramda phajana takpiba sigidang thagasare aikoina masina inaraga Prabhuna lakpa numitse yamna e haibse khangani akhoi karamba heta lairi haibse masigi matungna aikoisu thorang tujaba ngamba aikoigi papki prithvi asidagi aikoina nahki afaba ningtholebaki dama akhoi thorang tawningai gi dama sem sabada nana mateng pinabyu tabidibu khuding da nana por pinabyu Prabhu gi mingda kurumjari amen akhoi paminase amuk halaga paminaba tare Revelation 17 gi I take you house. The beast that thou sawest was Nahangna ukiba sa adu hamni and it's not adugo hujikti laitraba shall ascend out of the bottomless pit mapa laitana luraba kom adudagi tholakadaba sa go into perdition aduga laikha tagani mana laikha tagani and they that dwell on the earth shall wonder, whose names are not written in the book of life from the foundation of the world. Prithvi hek leishamba matamdagi ahingbaki lairik taming ikhidraba mising aduna prithvi da lairiba mising aduna sa asida angakpa phawgani hai masidni ko when they behold the beast that was is not and yet is makoina mamangda laikhraba hujikti laitaba haibdi magi shakti laitaba aduga tungda amuk shakti lairakadaba hairiba sa asi ubada masi ngakani habni aduna masida paleba sa asiga aikoina nupi aduna oktabi nupi asina tongliba thawriba sa asiga anise manade sinapsang aina mamangi sermon dasu haijagre mamangi sermon do munna amuk hana tabiyo nako hena bhab taningai gidama ai amuk hana repeat tawroi 7:9 da here is the mind which had wisdom lausing leiba misingi puning adosini lausing abse bible gi matung nadi ishor na haibe inba ishor bukiba ishor thajaba adugumba mising atuda lausing lei habse ikhoina khawgumsi aduni adugumba ishor gi asumba khangba ishor gi wanda thangbu inba Prabhu Jisu Krista bu thajaba adugumba mising aduda masi khangba gi lausing adu leigini the seven heads are seven mountains Makhok taret asidi chingjau taret ni on which the woman sitteth nupi asina phamliba aduguma chingjau taret ni hai masigi verse 9 ase ekona literally masi apply tobe adubu ekona spiritual asu apply togodamni animakta hairiba shakti ase kanano habse maction ekona takpangambuni hairiba nupi adi Roman Catholic Church ase papacy ase seven hills Vatican City ase seven hills ki matakta sabani haibado identify tawningai gi damok masi literally masi ekona lawbe ai adubu literally khak lawbe yade khoni yengsi amu 10 da there are seven kings masai seven heads kai gamane seven mountains gamane chingjau tare kamung mane hai adubu verse 10 da mo here are seven kings adubu hariba makok tare se ningthau tare kasumane 5 are fallen manga amadi takare 1 is amadi hujik lay haidi John gi vision gi matamdani masi amaruai horen and the other is not yet come haidi
amadi lay has a one is have the taruk subadune taruk subadu lay have and the other is not yet come aduga amadi laktri when he cometh mag lakpa matamda he must continue a short space the rest mako as lakpa matamda short space adi brief time matam kuina nataba matam tena mag prithibida pangini hamni 7 heads ki matamdani hek masi ki matam se loiba matamda lakpa matamda prithibhi prabhu na lakpa numise na e habse masi ekhoina khangadrumni aduna khoi karam heta lay habse khoi yengadamni verse 11 da the beast that was mamang the lairamba and is not hojina laitaba and even he is the eight adugo mahak se nipan subani yet is habdi mahana amuk lakpa matamda mahak se nipan oigini hamni and is of the 7 mahak ti taret adugi manung degini madi nipan subani mathang 1 2 3 4 5 6 7 adubu makoi adugi manung da ma hinkala kanda mahana nipan su yabani goeth into perdition mahak ti lai khataba ade tumna mangba do madu nipan suba matanda mahak tumna mangani habsne masi ekhoina phajana yengse sinau sing ekhoi masidagi yenga ekhoina phajana atha ekhoina phajana makok tare ase karino habsi maram da khoi yengse ado yengse bible gi matena mountain habse aina mamang da khara khare masi political rajniti go ban tholiba amabu ekhoina khangnai ekhoina yengbe text ase ai nakoi screen da lairiba text ase nakoi pabiro adu baina Jeremiah 51 gi 24 25 papsi I will render unto Babylon and to all the inhabitant of Chaldea all their evil that they have done in Zion in your side nakoi meng da Jerusalem da Zion gi chingda Jerusalem da makoi ne shogi misingbu hat khiba tumna mangan khiba adu gi matung na Babylon asida shu madu gi chap sabalaman aina khumgani hamne verse 25 then go behold I am against the old destroying mountain yengu ai pithibi bu tumna manghaliba chingjao nangi mayokta lay hamni ishona kana gi mayokta lay masida paliba destroying mountain je kanano Jerusalem Babylon eba said the Lord which destroy the old earth pithibi punamapu manghan tahaliba I will stretch on mine hand upon thee aina nangi nangonda ai khuting thokani hamni masida paliba destroying mountain haribse masi Babylon shona matam khara Babylon sinaraga prithibhi se maki aningba plan ado pangthongai gi damo palli aduna bible gi matina mountain habse that represent of the political kingdom amani habse masida mayek sengna takhre now sing aduga revelation 7 gi aikoina 7 head se masigi tongan tonga magi explanation je tongan ba view sing dai aduba aina mayamna haina ba view sing adudagi 5 different views se aikoi amu yengmina siko aduba aikoina masi pazana khangge ta di jona karamba vision da karamba matamgi vision da karamba matamgi time pero ta mahak lai habse aikoina khangadamni aina aigi mamangi sermon da haikre masigi hek soibaduna magi interpretation loi soigidabne ma wilderness ki matamdani wilderness matamadi ishogi searchna wilderness revelation 12 ki matungina 538 na 1798 ki matamde masi wilderness ne adugi matungda mo hujiki matamdine kanana ba the papacy in wilderness Roman Catholic Church na lamhang chatpa habdi magi shakti mang bi matamdine ba aduna masigi vision je ishogi church na wilderness chatpa lorakpa Roman Church na amuk mahaki wilderness ishogi misingbu onaiba adugi da mongonda su onaiba da amuk pigini habda aina mamang video da phajan yeng bi question ausang madu phajan explain tawgramne ai ngasi de explain tawroi adugi da mahakse wilderness aliba shogi misingbu sahi lising machani humpu on naibigi da mahakcho madugumba dandi do huji phangibne adugi matam 1798 ki matam da Paul je John je vision la pubni habse masi ma kawba de masi soibadagini interpretation tonga tonga ba laise yengse huji yengbio no khon screen da 5 different views ngai masi yengse ahan bada mising hai Egypt ka Assyria Babylon Medo Persia Greece pagan Rome and papal Rome habi masina makoina lauribagi matamdi John de karamba matamda ui haba matam pagan Rome hadi 4th century AD da mahakche adu vision ubani haina makoina lawe John gi matamdo ada literal oina lawe madam mardana Egypt Assyria se makoina lawbani adubu masi lalai magi maramdi Egypt ka Assyria habse prithvi ko super power nate Bible da mention tawde ko
aduna mountain habse aikoina king habsu bible gi matuna aikoina Daniel 7 gi matuna king haina represent tobuse mase aikoina ningthau natra ningthau pamba leba amabu aikoina khangnai masi malare aduna masi masore Egypt Assyria je mokoje nate ado bible da panbada aikoina leba ama he bible da pandan ba habse keno bible ga mari leina ba hare leba sing te ishor gi mising ga mari leina ba mising oigidabne masi ishor gi mising bu onai ba adugumba ishor gi mising ga mari leina ba adugumba leba ama oigidabni habse aikoina masi masu kawredabne aduna masini masigi views ni mathangda ani shuba view da mu sumaina mising na hujik tawe ani shuba views na masi ahanba view se adu masi masigi matungda ani shuba view da maduna Babylon Medo Persia Greece laire pagan Rome Papal Rome aduga number 6 na artistic power hadi communism amasung evolution ade prithvi da laire bai short haja da missing punamak masigi punba shakti se masibu khangnai aduga aroi bada tare subadana USA masigi view ne masina second view ji maram da ina horan detail oina ko masi fajana haijarake koina sum yengse ahum suba view da masigi 7 hesna Roman Catholic Church ki aroi bagi pop nipana do adubuni haina mokoina lawe habdi he is I have do taret aduga nipan adubu mokoina apply tawe masi mokoina hesto literally oina mokoina apply tawa madugini masigi view asisu lale ai horen fajana masi lale habigi maram ai haijarake number 4 da hoji mina launai Babylon Medo Persia Greece pagan Rome Papal Rome taruk subadana USA habini aduga new world order ni aduga tare subajana new world order ni masi masu aina aigi view dadi masi lale maramdi aikoina 6 hadase Papal Rome hek tubo matamda America de 1790 aiki matamda America di super power phangdeba magi super power je 1991 gi matamda America na prithvi gi super power oibne hinko aduna Papal USA na Papal Rome asibu tonbada USA karishu yaude adubu hairiba taruk suba asidi akoina khang Babylon tugraga Medo Persia lai Medo Persia na Babylon nu maithi bi ra rakuni Medo Persia bu Greece na maithi bi Greece bu pagan Rome na maithi bi adudagi di pagan Rome se masidagi turaba matunda Papal Rome lakuni aduna Papal Rome asibu hek tuhanba sakti ado aduna 6 set oi tamni US na di masinate aduga new world order de prithvi je one world government adu lakane hamni adu masidi lalai new one world government asida loina haide bujinge USA America laire aduga Pope Roman Catholic Church ani collaborator ga prithvi da laire sarkar khudingma asina support roka masi new world order je lakadamne masi aduna masidi chumde masi new world order gi manung loina atai chakti sing yawe aduna moram moidana masi je aina lale haina lawjage maram di 1790 ki matam USA de super power oite ama masilare number 5 ta yengsi hujing muk lairise masina recently ne kui dana aikoina masigi view je phange Babylon Medo Persia Greece pagan Rome Papal Rome laire aduga mathang de USA je mai phase ani thona moina khaidokpa haidi 6 head ki matam dana USA as a Christian nation land yaw amagumna yamna teba maki kadishu sakti leitaba matam do aduni aduga mathang 7 oiba matam mana 7 amu oigini habdi mana ishor gi miching onaiba sandelo pastor go onaira ko matam da mache 7 heads oigini haina makoina hai adubu masigi view asisu masi lale maramdi 6 ka 7 ga je same head apply to baje masi biblical oide habse ma ina ajani eko yengse number ahum suba view se ekoina first ki view do aina hajagre ahum suba view haidi hairiba Makhok tari asina UA Roman Catholic Church ki ekoi gi aroi begi pop nipana to the mokoine apply to base masi lali haibigi arthdi masida palli base ekoine heading ase ekoine mountain ni haire maduda su laire aduga masi malaire aduga masi muk soiri base gi maram di muk haine haide ba interpretation je always changing ne
ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯄꯥꯏꯌꯁ 11 ꯄꯥꯏꯌꯁ 12 John 23 Paul 6 John Paul 1 John Paul 2 Benedict 16 ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ John Paul 2 John Paul 2 ꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯡꯀꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯅꯦꯗꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯨꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯣꯟ ꯄꯣꯜ 2ꯁꯦ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯄꯔꯁꯅꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯖꯣꯟ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯦꯅꯦꯗꯤꯛ 16ꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯣ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅꯤ 5 ꯐꯣꯂꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ 9 ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ 1 is and amadi ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥ ꯍꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 7 ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯄꯣꯜ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯅ 8ꯅꯦꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯂꯥꯟꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯜ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯤꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯏ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯡꯕ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ biblical interpretation of the seven heads of revelation 17 je akhona yengsi masi fazana akhona biblically akhona interpret tawgden masi interpret taw fazana khangnaba interpret tawge masi ga artha je fazana khangge hai tadi akhona Daniel chapter 2 Daniel 7 Daniel 8 Daniel 11 Revelation 11 Revelation 12 Revelation 13 हाइरिबा चैप्टर सिंग से अखोइना मसी फजना भाव ताबा ताई मसी फजना कंपेयर तौगदमनी हाइबसे अखोइनि इंसी मदुना तरुक सुबा क्वाइदगी लुरिबो प्रॉब्लम से तरुक सुबा हेड से मसी करेक्टली अखोइना इंटरप्रेट तौबा दरकार लाइबा अखोइ यंगमिनसी को अमु दानेन 2 दगी अखोइना खंगे अदुबु ngasiदा अखोइना कावरेदबनि जॉन जे करम मतंद विजन 1798 की मतंद माजे in the spirit in the wilderness hamni को विजन की मतंदा wilderness से बाइबल ने डिफाइन तौगदबनि Revelation 12 now wilderness है जो फजना खंगे मसी पॉइंट जो सुका कॉबी गनो मसी एक छोरबा 1798 की मतम द जोन जे विजन द जोन जे 1798 की मतम द हेंगो पोप ना खोइना रोमन कैथोलिक चर्च ना तुबो मतम द अदुगो 6 सेट लेबा मतम दो मदुदनी हैबसी खोइन कावरिदमनी मसी हे कावद्रबा खोइना मसी फजना इंटरप्रेट तौबो ngमनी यंगमनसे दानेन टू द यावरिबा मदुदी मागी इमेज द पर ए याम चला रोइ कोन अदुम दानेन टू लेग्रामनी मसिदा बाबिलोन मेडोपसा ग्रीस पेगन रोम लेरे हेंको पेगन रोम अदुदी की पेगन रोम दे मखोंग तरा थोना खाइदोय है दानेन 7 दसु सामाने अन लायोन लाइन नोंसा मामसादुना बाबिलोन सौ मामदुना मेडोपर्सिया कबो कई मामदुना ग्रीस अदुगा नन डिस्क्रिप्ट ग्रेट एंड टेरिबल बीस कोना डिस्क्राइब तौदबुदुना पेगन रोम अदुदगी मसी तरा अदुगी मतुंगदा लिटन होल है मसी तरा खाइदो मतुंगदा अपिकपो मसी मथोलेको हारेबल लिटन होन्सना पेपल रोम लेबा मसीदैदा अखोना शक्ति मंगा द उखरे पेगन रोम पापेलोन सिदैदा मंगा अम लेगरे हिंको अदुगा दानेन आइतन मु रेम हैबसना मा बाबिलोन की मतम दे होद्रे मागी विजन असे रेम की मेदो पर्शिया की मतम मेदो पर्शिया का ग्रीस का सोनब की मतम ही गोड अतुना ग्रीस नि अदुना मसिदा मु लिटल होल असना पेगन रोम अदुगा पापेल रोम अनिमक की फेजे मसिदा पुन्ना डिस्क्राइब तौरे मसिनी मसिलेरे अदुगी मथंगदा अखोना कावरोइदबा अमना दानेन 2 जे मसिगी एक्सपांड नेबा लार्ज रिपीट एंड इनलार्जमेंट दानेन 7 जे अमुक हलगा फजना हेन डिटेल होइना हाइबनेबा 7 दगी अमुक आइना मु हेन डिटेल चलेबा 8 दगी अमुक दानेन 11 दना हेन डिटेल सखरेबा मागी मसिगी प्रोफेसी जे द इनलार्जमेंट नेबा अखोइना खंगदौजे अदुगा अरोइबगी दानेन रेवलेशन गा हाजु मोरोइना दानेन 11 की इनलार्जमेंट ngakतनी अखोइना कावरोइदबसे अदुगा दानेन 11 जे मसी खंगबर खर डिफिकल्ट ओय नखोइना फजना बात ताना खंगेरदि अइना मसिगी मरमदा आइगी सरमोनदा नखोइनि यंगबिरो दानेन 11 द पलेबसे खोना वर्स 1 2 दगी खोना यंगबा मतंदा अहानबा मेडो पर्शिया पले मेडो पर्शिया गा ग्रीस केगी मखोइ अलेक्जेंडर मखोइ की वारी आम लेखरे नखोइ यंगबिरो आइगी सीरीज दा मसी लेरे अदुगी मतुंग दगी दी ग्रीस की मतुंग दगी दी मागी लेबाक चे मरी थोना खाइदोखरे
mari thona khaidokpa adu dei king of the north, king of the south, king of the north, king of the south haibagi lan sakrane adu bai khoina khangadabdi bible da apply to the king of the north, the king of the south hai Egypt ni, king of the north hairagana si akhoina Syria ni hairiba ani se akhoina kawba de ani gi lan ne adu king of the south ama tugraga amu haidi adum Egypt na king of the south oigini have leite masi adum change tawi ko matam ma ki matam loigini aduga atopa king of the south ama lakani king of the north oigini sineba aduna ikhoina 6 hat se ikhoina yengchi danen 11 gi 40 to 45 ikhoina nainaba matam da fazana nainagadam ne masi khangningai adubu ngasi gi samon da naina roi maram de aina mamang da masi gi samon chu fazana naina khre masi da palibse danen 11 gi 40 to 45 da ikhoina king of the south havni king of the south masi da palibse south habse ikhoina nokhoi aigi samon da fazana describe tawbiu ko fazana yengbiu masi gi danen 11 masi part 1 2 3 ana yam series ai chathabni madu fazana yengbiu king of the south time masi da France name aduna France na masi kanai mayukta lantabe king of the north, king of the north habdi kanana papishine aduna 1798 ta aduna France ki Napoleon ki general Berthier na Pope Francis se makhana capture tharoga France ki balance ta tharaga magi pop ki mapunsi adu loyeba masini ko masilare adugi matungda mu sai king of the north sin king of the north papishina king of the south amu laeba madudadi France natreba king of south se madugi matamdadi masini ko madugi matamda papishina regain tharoga amuk lakpa matamda lairiba king of the south to maduna 6 eneba aduna king of the south of Daniel 11 aduga the beast from the bottomless pit of Revelation 11:7 se masina koina taruk subo egidene masida paliba koina 7 head se beast power ngakane Bible the beast ana panba aikoina shakti sing ado aikoina yengadabne aikoina beast ana panba shakti do aikoina yengadabne 11 ki 7 the when they shall have finished their testimony the beast that is sent out of the bottomless shall make war against them so that they have seen Old Testament, New Testament, Dark Ages ki matam 530 I think in 1798 ki matam da ishor gi opau je sandokpo loiraba matungda the beast that ascend out of the bottomless pit ki tholokpa sa aduna Bible ki markta lan tawkani hamne shall overcome them kudum changani kill them okhai bhat kini hamne do hairib se madigi matungda France gi sakti ma hore hairaba sakti asna ishor gi mayukta aduka ahingba ishor gi mayukta pawba thabak tawba aduguma sakti ama adu lairieba masini ko aduna masibuni aikoina matam khuding da aikoina kaurose masi aikoina masi maramda yam detail di satpa yabani adubu aikoina chalagumji aikoina friends and the Bible and the Bible and the French Revolution abje masi maramda aikoina itihas ta history da fazana yengba taragdi masi aikoina khanganeba aduna masigi aikoina 6 head aise masini king of the south of the Daniel 11 giga the beast from the bottom of pit masi and the same power ne masi ko ishor gi mayukta lan hoba aduko masidagi masi France ki characteristic ta kari lay isobu sung thajadaba gunama laiba okoina ko atheism haibse isobu tharaktabde aduna France gi communism haibse krai degi horaki France tagi horakeba France tagi horaga mapam khuding masidagi Russia USSR ga have hana lairami adubu masi ekona pop ka the America ge kola mokhoi cooperation matung na masi tuhangeba 7 ekona 1989 da masi magi akoina ngasai USA gi USA kone itihas ta chalagadi yam sangani snausing akoina Ronan akoina Mikhail Gorbachev se basu president oiba matanda mana resign tawre communism to ena mana Russia dagi tokeba duga Russia se hana 15 independent country na pulaga semambani hairibdu mana resign tawdagi loina maning tambaleba oikreba maduri Russia marai chaithabuna maramodena 1991 da US na superpower oireba masi ekhona khawga masi ko aduna Russia chaitharakuje aduna masibuni ekhona 6 head se masini ekhona yengsi ko masi aina aigi screen da na khoi yengbiu fazana masigi aina fazana ekhona view je ekhona sida babylon laire 50605 taina 536 BC ki matam da lai Revelation 17:10 da na khona pa matam da
ꯃꯉꯥ ꯇꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯣꯟꯁꯦ 1798 ꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ 1798 ꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯎꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯨꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯕꯥꯕꯤꯂꯣꯟ ꯃꯦꯗꯣ ꯄꯔꯁꯤꯌꯥ ꯒ꯭रीꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯒꯟ ꯔꯣꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯄꯦꯜ ꯔꯣꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯟ ꯏꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯥ 6 ꯁꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ 1798 ꯗꯒꯤꯅ 1991 ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ 6 ꯁꯦꯠꯁꯅꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯦꯊꯤꯁꯇꯤꯛ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ कम्युनिज्म यावरे अदुगा ईश्वर थाजदबा एथिस्टिक पावर लेरे अदुगा इवोल्यूशन थियोरीसिंग मसी थाजबसने मसीगी शक्ति एसिना मसीदा पलेबा बाबिलोन मेदबसा ग्रीस पेगानोम पापेल रोम अदुगा यूएसए हाइरिबसिंग असिदगी मसीगी शक्ति एसिना क्वाइगी साथीबा होय मागी लुचिंगबदी कनानो सैतानी को सैताना हाइरिबा ईश्वर थाजदबा जातसिंग असिगी मथकता पालगा महांगना पृथ्वी असे महांगना पानबा मतमने हुजिकचु मसीगी इन्फ्लुएंस ले इवोल्यूशन थियोरी हुजिक लोइना ताकपीदबा कराइदा लेरिगे रोमन कैथोलिक चर्च फाउबा इवोल्यूशन थियोरी सपोर्ट तवे अदुदि लाइना हुजिक पृथ्वीगी अचौबा यूनिवर्सिटी कॉलेज लेरिबसिंगसे लोइना हुजिक इवोल्यूशन थियोरी हुजिक थाजरिबने मसी फाउबको मसीगी इन्फ्लुएंस फाउबा लेयबा अदुनि मसी चुके मते माने मान तामसे मांग मदुना मार्क 6 से कोने एथिस्टिक पावर नि मागी निंथौरी सैतानी माना अखोइना मपान थोक्तना माना शक्ति पाइरिबा मतमने अदुगा 1991 दगी अखोइना यूएस एन सुपर पावर ओइरी एबा मसिनिको अदुगा अखोइना बाइबल हाइबगी मतुंगना माना सुपर पावर ओइबा मतना माबु माइथिबे पीबा ngudab लेबा अमता लारोय मथंगदि केनाबा यूएसए गा पापेल रोंगजे कोऑपरेशन पिनरनेबा अदुना मखोइसे अमतंग ओइरनी यूएसए जना द ऑर्डर हैज नो येट कम हाइबने मा ची लाक्ट्री हैबनी जोन की मतमदा मा तरे सुबह मकोक से लाक्ट्री अदु लाकांदा मा पृथ्वी त कुइना हैबनी अदुना 1991 दगी माना सुपर पावर हजि फावो एरपजे सही क्या ओरेगे हैबनी नखोइ पा येंग अदु हाइरिबा ngसागी शक्ति सिंग असिना पृथ्वी द पामबदे बाबिलोन पामबी की मतम से असिना क्वाइदि सांगबने एंकोम असे अखोइना काउसु क्वाइ टेमबना ग्रीस की मतम सिना क्वाइ टेले अदु मखोइना पामबा मतम से क्यानो सही 30 निफु यांखै को बाबिलोन गिना हुमफु मु हाजु मसीगी मतम को मसीनी अदुबो क्वाइदि टेन बाइदे मसीनी असुमाइना अमेरिका न सुपर पावर सही कुंथा सुनो सुपर पावर ओइने हाबजे इ थाजदे सिनाउसे होजि चाइना न मु सुपर पावर ओइदुगी कन होनरे अदुबो मसीदी ओइरोय मसीनी को अन अदुगा निपान सुबजना पेपल रोमने द आइट इज ऑफ द सेवन आइट तरेसिगी मनुगने हादि मागी डेली वुन हसे हेक फाबा मतन मादा political शक्ति जे मोने पीबा मतन मा के ना फरे अदुन मांगनि पांसुबो ओइरनेबा हंको मसे लाक्ट्री अदु ओइबा मतन पृथ्वी से लोइरगनि होजि ऑलमोस्ट हेलने मागी political power द पृथ्वी द लेबाक्सिना माबु पीनिंगाई गिदम अखोइना लेदिबनेबा इस्नाउस अदुनि मसिदा लेरे मसिगिदि मतंग असिद लोइसलसे आई मखा ताना सथररोइगे मरमदि अखोइ मतम यामना मतम खरा लौगिनेबा इस्नाउस अदु अखोइना मथंगदा लेमौरिबा वर्सिंग असे अखोइना मथंगदा अमुक नैनमिनसि मसिगिदि ताबिरिबा खुदिंदे सोनो बोपि बोइसनु अखोइना मसिदगी खंग इस्नाउसं अखोइना हुजिक लाइदिबा मतमदे 7 हेड की मतमनि अमेरिका न सुपर पावर ओइबगी मतमनि अमेरिका हुजिक सुपर पावर ओइरोय माकी इकोनॉमी मराई साइथरई अदुगा मोरालिटी असिना चिंग याम लाइरिसना मसिजे मसिना मरमदर माना अदुना मागी सुपर पावर ओइरिंगे मतन पृथ्वी लोकन चाइना नमु ओइरो अतोप लाइबा अमतन को सुपर पावर ओइब लाइबाक से अमेरिका माइथि पिबुंग लाइबाक से लाओय मनमदि बाइबल ना हाइबिगी मतन अखोइन हाइजबनी अमेरिका न सुपर पावर ओइंग पृथ्वी लोगनी सुपर पावर ओइगदब मतन कुइन ओइगदब नते मराई सम चाइथरे अदुना मतम सिदा पृथ्वी लोगनी प्रभुना लाफजन लोगनी हमने अदुना हाइरिबा सिंगसे अमेरिका की मतम असिदा कमाई तौगनी अखोइना 7 की 12 तगिन आ मखाबु चथब मतमदा मसीगी अखोइना हयेंग बैटल ऑफ अमेगेडोन की मरम दे खुनी मनसे प्रार्थना तौसे सगद लेबे पायाम थागसरे अखोइना हुजे 7 हेज की मरम दे खुनी खैतंग नैना जकरे नाना भाव ताब पिनबियो मसीगी दम थागसरे ताबिबु खुदिंग जु बो पिनबियो प्रभु की मंदे खुनम जरे आमेन।